Luyeye umukinyi w'inyuma wa Inter FC imyaka na mirere. Uwo muntu rero yakiniye equipe itwa Inter FC imyaka myinshi cyane mbira ngo niwe equipe yonyine yakiniye hama akakina na equipe nationale intaba mu rugamba. Uranezerewe kubona tukwakiriye hano mu studio yacu. Ndanezerewe cyane kubona ko mwakiriye kuri televiziyo nziza cyane. Tubaza byinshi by'umupira natwe tukaranga icyo twishyura. Ego cyane ntere kuri wowe kubera uri umuntu uzwi cyane ngira ngo abantu matakumenye mu bantu bakuze baciye ubwenge twarakubonye izina kwiboneye ngena wakina kuri defense Makasi Luyeye. Wewe wavukiye he ufina hingawo? Jewe navukiye ngaho mu Burundi, navukiye mu myaka mirongo itandatu n'umunani. Ariko uracakina arakira n'ukuri mu bahumure kandi akina neza cyane. Iyo myaka kugira ugishobora kwiruka ugakina umupira w'ubwenge n'iteka ubikura kuki? abikura vraiment normalement ndabikura mu moto mu kwitonda ugira ante mu kwitonda ngiyumvira byintu bya kera ndari umwana ari mu jene n'ibyo nikunda kwitana boro n'ibindi byonekana ko ngo mu entraîneur ndazi ku entraîner c'est pourquoi kimbazi n'ingene ushobora kwitonda. Urakoze cyane Makasi bakwita Luyeye. Luyeye ni zina ryawe cyangwa ni y'ubuhitsi? Ni y'akantu kubera wari gitangaza. Naona jyo ya mazina yose nambaye na mazina yambaye y'abakinnyi bo muri Zaire. Ari Zaire ni Congo. Ni amazina y'abakinnyi bakinnyi. Urabona Luyeye ni umukinnyi akina muri Veclev mu Vitesse. Veclev ni defenseur. Ni wambaye iryo zina ni Mahamba kuza Mahamba. Arize Kitalex. Kitalex ni muri Kitalex ni yambaye iryo zina rya Luyeye. Yarabonye ingene ukina. Yarabonye ingene ngina akabona ko ndakundi ningere Luyeye yakina wo muri Veclev nicyo kintu naje. Wewe ndakubaza. Je nakumenye kina muri Inter FC. Watanguriye hehe uri umwana? Kuko nushikira muri Inter FC utakiri mu bana. Watanguriye hehe? Jewe mu gukina natanguye kwanza ku ishuri. Bandrome yaragira championnat y'abana b'ishuri gukina muri Saint-Michel. Niyo natanguye gukina umupira. Nejeje amashuri normalement niyo nacinza gukina. Nagiye kwiga Tanzania Kigoma kwa wacu. Aho yajya maze kwiga cyangwa se inyuma ndaza gukina nashe ninjira kuri junior natanguye gukina junior ya Buyenzi ajya kuri ajya kwa Sengiriye ndabona ajya niyo natanguye muri equipe Vox Burundi. Nejeje muri Vox Burundi ndavayo yaramubwira muri Burundi Sport Dynamique yo muri junior ariko ndavuyakinye hanyuma canja muri Black Star ndabarajya kuna kandi wabo na Kenya Miss Kenya Sambuchuka nimamvuye yo mama muri Black Star ninachienda nja muri Rapide yo muri Sikalista Rapide sinayikiniyeko cyane naciye ndayivamo cyangera muri fina nayo sinayikiniyeko cyane sinayikiniyeko championnat hanyuma directeur naciye ngenda muri Gillette uye muri tuweje ndiko ndakina muri Gillette deuxième division hanyuma niyo twaciye tungana na Bebe niyo waciye izina ry'Inter. Urakoze cyane. Abantu batari bazi kahise ka Inter FC yitwa Gillette murazi ni urwembe rukorerwa sinzi igihugu ni Gillette ni sponsor muramuna no muri Coupe du Monde mubona ngena yerekana igishoboye. Gillette niyo havuye ihinduka Inter FC. Ariko we bande kugira fusiona twagize fusiona Anglebert muca mugira
tuca baca bayita izina rya Interefse ico gihe ndibuka ko higeze kuba kujya Bralirwa yamye ikunda gushigikira ibintu bya sport hariho akantu namba kari akayoga namba kari akantu k'igafana kitwa Inter urabyibuka yabaye sponsor yanyu Brasserie yarabaye sponsor yacu parce que twari tufise n'umumambe wacu nawe n'umuisi yarabonye ubwiza yarakora kuri Brasserie bari babiri yitwa izina bagiye yari umumambe wacu yarakora inzoga niwe yatanguye gutanga inzoga ayinywa we bayikora niwe yaratanguye normalement niyo baciye bagira directement bahera Auster le patron de Brasserie ko tumaze gushyira ku izina rya Inter basi nani wa mu patron nawe Auster niyo yaciye avuga ko nabyo reka ngori inzoga ya Inter Bia yaciye agira baca batangura gukora inzoga ya Inter Bia iki sponsoriza equipe ikomeye yaciye to sponsoriza Inter FC musanzwe burya hariho mwebwe Interefse hariho na Vitaro ni kinyobwa kimeze nk'ifana mugabo gifise gaze nyinshi normalement dani na Vitaro nabo bace bayisponsoriza bakaca bagira iyo fanta yari ugazeze bayita none benda kubaze rero wewe urakinye imyaka myinshi umaze gushika muri Interefse warigeze uja gukina mu yindi equipe iyo ngaha canke yo hanze narigeze 76 naciye ngenda gukina Tanzania Mwanza naragiye gukinira Mwanza mu 76 ariko sanatede parce que equipe nationale niyo yaciye ngarukana umwantenere yaje baramurira bace bambira message tera na telefone yariho telefone yariho message ziza gusa anyandike message ngo equipe nationale irabishaka basi niyo yaciye ndabona kansanga equipe nationale yari mu myitozo ndiko nakora imyitozo avuye FPK manager ubwo niyo naciye ndagumino Inter babona ko bashobora ko babona ko nsubiye Tanzania aho nari nashatse Simba nawe yari yaranshaka hanyuma Inter nawe babona ko nawe yaranshaka babona ko nshobora gusubira inyuma basi niyo kintu tuvuye gukina muri Gabo nationale Ndamba no premier d'Afrique centrale tuba gatatu bose medaille de bronze basi niyo ekipa nayo ishoboka ko bakuni muri sentambiri bine bavuga ko ndaje ko kandi basigara ngani bakirango mu kazi hanyuma Makasi wewe wari umudefenseur abakinyi benshi batinya mukina na equipe umuntu yazi ko aza guca mu karere kiwawe bose baragira ubwoba wewe waravunana bagutibiri ego umupira je narakina umunsi umupira wo kuvuna urabona umupira narakina tekinike yarimo n'ingubu zarimo tekinike yarimo narazi ko uyu mukinyi ataka mwiza shobora kumukinira ukunda mukinira byose byo nerekanye n'abantonere urabona abantonere barantena ni benshi twari kumwe na Alimokia avuye twace tubantrene n'ujya mu Rusiya mu Russia Alexandre urumva Alexandre twari n'ujya mu Shino yari muri equipe nationale y'abantu baramba secret y'umupira urumva Simeo wa Prince Louis bose Simenya twari kumwe nawe yari muri equipe nationale kumwe n'ujya mu Shino twari kumwe n'ujya no mu Faransa n'ujya mu entraîneur yari muri junior ya entraîneur Bernard Streng wa mu Padiri yari kuri ajya ku ishuri rya Efinya Kabiga umwe yari entraîneur muri sport dynamique barya bose nibo bambaye ubwenge mu gukina umupira Rambaurira sai Makasi ndibuka umunsi mukina na Vitaro
mufise kimwe ku busa bagomba Vitaro uriko urabasatira cyane uravuza induru ngo fungura nyuki no kuvuga kuri wowe uko yari Cridogere ajya kuvuga ngo fungura nyuki urungika abakinnyi bicana oya ijya niyo yari sinyare yacu nte fungura nyuki tushaka tukina umupira turondera intsinzi inzuki ikuriye guca wiru ego uchiru fungura nyuki tucheze mpira sasa na sisi tutafute victoire kandi warabaye kapiteni wa Inter nani mu kapiteni aratoye equipe yari kapiteni kwa myaka myinshi natoye equipe ng'imyaka 12 kapiteni uri muto ndi muto hanyuma ndakubaza igihe kimwe equipe nationale iri ngaho keneye gukina uyirabe nivo yayo uwo wari muri iyo kipe oyinjiye mu ryari ngana jewe wajya normalement equipe nationale narayigiye tubanje gutangura kujya normalement ajya bariko baraselektiona babanje gukina kwanza n'Ubuganda nibo batanguye guselektiona Abaganda bamye badutsinda iyo match na Tanzania ndago yadutsinze twarayitsinze 2-1 ngaha Abaganda turabatsinze 2-0 na match twagiye gukina iwabo nani perezida wabo yaratoma anniversaire y'Uganda twagiye gukina hariya Uganda turabatsinze igitego kimwe ku busa urumva mwebwe uyu mushinga naye mubona twicaranye yitwa Makasi umukinyi wa Inter FC wa kera n'umuserukira gihugu je narakonye mu ifoto nigeze kuronka wakinye muri equipe nationale mu Burusiya nibyo cyane cyo urabona jewe ajya mu Burusiya ajya arasosa induru tube turavuga ishukuri mu Burusiya byose nagiye yari induru John yarashatse kujya gukinira Vitaro yarashatse kuza gukinira Vitaro hanyuma nambre barabona ko baciye babagarika baravuga ko Makasi ko yanse gukinira FC urabona bo nibo batwara equipe nationale bo baciye banzibira ko sinze gukinira equipe nationale ariko ujya mu Rusiya yarashatse ko bigenda yabonye ko yatakaje mu defenseur ariko kubera ko nibo bari ba membre ba equipe nationale nibo baciye banzibira byo mu Rusiya sinagiye ariko ayandi mavayaje yose naragiye parce que ujya mu antinere yashaka kwambura ku defense yarambona na n'umuyisi docteur bitabakana ko hanyuma umushinga naye Makasi umungu wawe yarakiye umupira umungu wawe yarakiye muri equipe yiwanje nayize kuba mfise equipe y'abana iratwara n'igikombe abantu baranezerwa ujya mwana yakora umupira kubera wowe canke ni wamusizemo ujya muhungu nijyewe naramugize akina umupira jewe nyine se wiwe urabona nari muri Inter niye kapiteni naratwara umupira wa equipe izina giwe ni ry'umukinyi wo muri Kongo Kachimuka nuija ni Sirno wamwaye Sirno ni muisi Kashama tarakinani Kashama kepere wacu niyo yamwaye izina tu musi twakinye match nga Kachimuka ingine ibyo yagiriye ngara baratsinda veke bisinda Vitaro bine to turanganya ningene nari nanamucunze Kachimuka niyo yaci avuga ngo vema mwingene wakinye umupira ucunga Kachimuka n'uwo mwana byo bivuga sinema Kachimuka ariko izina Kachimuka nagatazirano kavuye ku buntu wenge na werekanye umugenzo urabona kera torakina umupira turakunda we bana jo uyu mwana uvyaye jo ndamwaye amatazirano nyine niko twamize kati yarangire umupira neza nanze naramushimye ujya muhungu vraiment narakusora umupira ndaza urabona kera ajya ngoro umugambo wa ikombe akabigi bwafu hariya wazi yari place nini yinya ajya nije nafise equipe na bwana beke bajya bagiye manona tamuzanira umupira akadumwana akacaza yirirwa ari ukinira uko wenyene normal kushika aramenyera umupira ye ariko cyane izina giwe yitwa Hassan ndabizi none wewe ico ubwira abakiri bato
n'abatwara umupira abatwara umupira wabwira ugira ngo umupira usubire kugira ijya nivo mwari mugeze kujya nivo rujya rugero yani kiwango aho mwari mugeze mwebwe ari hakuru cyane normale matuwe torageze umupira watanguriye hasi umupira ni batangura kubana n'abajya abana mutatanguye kubana bajya abana kubigisha no kubashiramo kijya kintu twaba abantrenere yarakubarira ngo umupira ufise amakaronda ucumubwira karo 32 nuru ku mupira karo 32 en fait normalement izoka acamina urazi umupira kubera iki nujya mwana utashobora kumwigisha umwigisha umwereke ingine akina umupira weje kumwantrena hanyuma ukacumunjira ukacutangura kumubera n'amajambo meza yukumwerekana ko ujya mwana arawuki umupira arawuki urakoze ariko muri kino gihe mwebwe gihe mwakina makasi mararonka amahera makorera amahera ubu uya abana bubu batwagwa n'amahera atwagwa n'amaronko bavuga ngo nguje ndagiye naka ngo bamwe amahera menshi ngo nico ubu nagutumwe amayimaze twegwe torakinya umupira wawe umambre yagukunze match iheze recette bagwa recette ya 1000 francs 1500 cyangwa umambre akaca kujana handi mukaca muza gusangira ka brochette n'icupa urabona ariko ukerekana ko nishaka n'urukundo torakunda umupira kandi tori tufite ishaka none ibi by'amahera abana bakunda amahera cyane uya usanga umukinnyi afite tara atabwo ari muto kandi ukabona ko afite umupira ko yeri mu maraso ngabo gatoga ngo ngiye mu Rwanda hari amahera ngiye muri Tanzania y'amahera umupira ko mufana wose wo mbiri aja normalement byo mbanuro ndabaye nibareke kwishiramo ibintu by'amarume by'amafaranga tangura ukina umupira umwumvize umwantrenere wawe ingene akwigisha hanyuma ukina umupira inyuma ni ucuza kuraba ko umaze kubona byose kuri muri oya sorry pardon inyuma yayo ni ucuvuga ngo je ndiko ndarondera amafaranga ariko wamaze kwerekana ko uri umukinnyi mwiza urakoze cyane makasi duyeye izina rindi datwe mu Islam jewe normalement izina giwanje abantu ndabo bashobora kurimenya normalement jo izina ryanje nitwa Birkunzira Musafiri Joseph izina ryanje ni izina za papa n'umuryango umuvyeyi Birkunzira Musafiri Joseph izina ry'amakasi na amatazirano amazina abantu bambaye yakabu urakoze cyane